Udah kemana ya? Aing semua bola hidup kerja dari kos. Aing di makarasel, luntang, lantung, beng bedak. Coba bela yang kadi itu, segan main manggih budak, namun terdek mah di badan kuai. Wah, si Gana si Eki tuh. Kok saya jadi manusia biru jingan? Oh, saya si Gana ngajakan aing main bola. Kabur lah aing lah. Wah, si Dean tuh dong nama. Nembak gue nggak coba ngajajar power. Eta sia Eki. Aing kadung lah ti lu jeung si Eki lah, karasal aing. Ieu mah ge usah saha karasal lagi aing. Wajar jar kadi jar. Weh non lip. Helip kunaon tah bibitnya gede. Aing nyium tawon ke kamari. Terus mah bibitnya gede nggak gedean deui. Ya lamun jak aing. On tuh lip hampur lip. Apur sia kali tuh nyen aing kesel bae. Alunjak eta si Pajar eta ngaranan bibir aing gede sakit bibir aing seksina di aranan bibir gede. Lunjak eta harga diri. Oi Pajar kan di dia. Oi Pajar di dia. Oke siap deh nya. Kau yang tembak ya, lamun kena hulu. Sorry bae. Aduh, kena si Patir. Paeta menek batur. Tadi kena si Dean, wadi kena si Patir. Woi tir dia tenang tir. Tuh. Saya tanang ngaduk bola. Tuh si Eki. Woi Eki kade dia. Dia tengah dulu aing lewat terus. Tir hampura geus kori ki bae. Oke. Dean kiper ka itu. Kan itu dia. Oke gas. Oke yang disiap yuk. Bangsat itu budaknya, ampun mah, awas bepon. Woi, itu nak main bola tah? Heeh. Aing luan ya? Ayo tuh. Aing luan euy. Ayo gerak-gerak ngabaris. Dia tadi ngalunjak jaka aingnya, hampura lik. Woi, aing heula nya ti heula nemakna. Oh. Woi, ieu mah lamun dek nembak kudu ngagaya heula. Siap. Woi, Dean siap nya. Tendangan Garuda. Aduh, katahan dina aing madak. Masih lah, aing dia. Kadi bola. Imah kudu asup imah ulah dong cek. Oh no. Anjing asup cok. Keren dia tir. Asih aing lan mana bola. Tenangan cangcut nenek. Aduh. Kabur beta. Ayo, bisa nih mah. Ayo.